Jeg har lige scoret med Remi, og den gik ud. Jeg ved ikke, hvad der sker på den her iPad. Det sker ikke næste gang, fordi der bruger jeg min computer. iPad'en, den er helt udskidt. Den ødelægger faktisk det her for mig. Okay, jeg filmer til halvlejen. Skal nok sige næste kamp, eller når jeg filmer igen, hvad kampen blev, og måske nogle nærmere detaljer. Skål til ham. Musvik. Og Sako. Og klar, man trykker kryds den lille bøsse. Fantastisk spillet af Remi. Jeg har et rødt kort, så jeg har ikke nogen angriber oppe. People hope that they keep coming like that all game. Succession of corners here. Check on the corner count. He goes for goal with his head, and he's tried well with a header, but it's thrown over the bar. I think the hard bit there in many ways, in timing his header, finding space, but it's just that kind of connection that he gave. Well executed. Here he is with a chance. Kom nu i gang, mand! Pinligt, mand. Sut sig grimme bøsse, mand. We don't always see the advantage come good, but they've made use of it here, haven't they? Martin moved there, he might have thought that was going to hit the bar, but no, it's just crept under. Unstoppable. Hvad, man? Midt i en kontra? Okay, næste FIFA, eller FIFA 13 Race Division 1, næste kamp, så skriver jeg i kommentaren, eller i beskrivelsen, hvad den her kamp blev og sådan noget.